السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falemendrojmë Allahun xhaleshanu me falemendrimet më sinqerta. Salavatet dhe selamit dërgojmë Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve deri në ditën e fundit. أهلا وسهلا بكم وحيا على هذه الوجوه الطيبة المباركة، وكم أنا والله مسرور بهذا الاجتماع وبرؤية إخواني المحبين والذين أنا أحبهم في الله تبارك وتعالى. Mirë se keni ardhur të gjithë, që i keni dhënë gjallëri këtij vendi dhe me të vërtetë unë jam shumë i kënaqur për juve, për arsye se të gjithë juve pa përjashtim ju dua vetëm për hir të Allahut xhaleshanu. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأنه إذا أحب الإنسان أخيه فليخبره بذلك، وأنا أخبركم وأتشرف بحبي لكم. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se kur ta doni dikëndin, atëherë tregoni atij se e doni. Prandaj unë me sinqeritetin më të madh ju them se ju dua për hir të Allahut xhaleshanu dhe jam i nderuar me këtë dashuri që e kam për ju. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. E unë i lutem Allahu xhaleshanu që për hir të kësaj dashurie Allahu xhaleshanu na bashkoft të gjithëve në xhenetet e tij, bashkë me pejgamberët e Allahu xhaleshanu, me njerëzit e mirë, me njerëzit e devotshëm, e sa shoqërimi i mirë është shoqërimi me ta. ففي يوم القيامة ينادي الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. Në ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu me madhrinë e tij do të thrasë ku janë ata që u deshtëm në emër të tij, që sot t'i vendosi ata në hije në arshit tim, kur nuk ka hije që tjetër përveç hijes së arshit të Allahu xhaleshanu. في صلاة المغرب قرأنا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء سماه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه عبادة، وقال ربكم ادعوني، الدعاء أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. Gjatë namazit të akşamit e lexuam ajetin ku Allahu xhaleshanu thot: "Më lutni mua e unë do i përgjigjem lutjes tuaj." Dhe pastaj Allahu xhaleshanu vazhdon dhe thot: "E ata të cilët janë me ngjërdhënë ndaj adhurimit për mua, ata do të jenë në përfundim në zjarr xhehenemit." Pra Allahu xhaleshanu në këtë ajet kuranor duan e emërton me ibadet, për arsye se vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë duaja është ibadet. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. E ibadeti është një emër përmbledhës i gjithë asaj që e don Allahu xhelle xhelal. من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Prej fjalëve dhe veprave, qofshin ato të fshehta apo publike. فلذلك أحبتي الكرام لنصرف الدعاء لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. Prandaj të dashur vëllezër, lutja jon, duaja jon të jetë vetëm për Allahun xhaleshanu. ولا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله. Dhe nuk i lejohet besimtarit që t'i lutet dikujt tjetër përveç Allahut xhaleshanu. لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا.
qoftë ai edhe melek për melekëve të afërt të Allahu xhalleshanu, qoftë ai edhe pejgamber i Zotit, qoftë edhe ndonjëri i mirë, askujt nuk duhet i lutemi përveç Allahu xhalleshanu. ومن نظر في كتاب الله تبارك وتعالى يجد في كثير من آيات الكتاب الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك قل يا محمد يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير من شيء فللوالدين والأقرب الآيات الأقربين يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وهكذا إلا عند الدعاء فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nëse lexojmë në fjalën e Allahu xhalleshanu në Kur'anin famëlart, në shumë ajete do gjejmë se Allahu xhalleshanu i thot Muhamedit alayhis salam, o Muhammed, nëse të pyesin për diçka, ti thuaj kështu. Nëse për shembull nëse të pyesin për hënën, thuaj ajo është me qëllim që njerëzit përmes saj të caktojnë kohën. Me përjashtim kur vjen në pyetje lutja, Allahu xhalla xhelalu thot, o Muhammed, nëse të pyesin robrit e mi për mua, unë jam afër. Nuk ka thënë thuaj unë jam afër, por Allahu xhalleshanu thot, nëse të pyesin robrit e mi për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. ويقول تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Allahu xhalleshanu gjithashtu në Kur'anin famëlar thot, e kush i përgjigjet lutjes së atij që ka nevojë kur i lutet Allahu xhalleshanu dhe ja largon atij brengën e tij. A ka zot tjetër përveç Allahu xhalleshanu, e sa pak nga robrit e mi më përkujtojnë mua. ولما ذكر جل جلاله وتقدست أسماؤه قصص الأنبياء في كتابه ذكر كل واحد منهم وكيف أنهم كانوا يدعون الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا أيوب إذ قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله جل جلاله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Prandaj nëse lexojmë Kur'anin famëlar tregimet e pejgamberëve, do të shohim se si Allahu xhalleshanu përmend raste të shumta që Allahu atire u ka pranuar lutjet e tyre. E përmend Allahu xhalleshanu shembullin e Ejubit alayhis salam, i cili kur u sprovua i tha Allahu xhalleshanu, o Zot, mua më ka kapluar
një fatkeqësi e tij ai I cili je më I mëshirshëm, Allahu xhalleshanu thot dhe ne ja larguam atij fatkeqësinë e tij. Pastaj Allahu xhalleshanu e përmend Kur'anin famëlart edhe rastin e Yunusit alayhis salam, I cili kur ishte në barkun e balenës në errësirën e natës, ju lut Allahu xhalleshanu duke thënë: O Zot, nuk ka Zot tjetër përveç Teje, Ti je I lartësuar e unë I kam bërë pa drejtësi vetes time. Allahu xhalleshanu më njëherë e pranoi lutjen e tij dhe vazhdoi Kur'an duke thënë: dhe ne e pranuam lutjen e Yunusit alayhis salam. To pra janë disa shembuj se si Allahu xhalleshanu pranon lutjet e atyre që I luten Allahut. وزكريا عليه السلام لم يرزق بالأولاد فدعا الله تبارك وتعالى فقال الله جل جلاله عنه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله تبارك وتعالى بعد دعائه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allahu xhalleshanu Kur'an e përmend edhe shembullin e Zekiriait alayhis salam, të cilit Allahu xhalleshanu nuk I kishte dhënë fëmijë dhe ai nuk e humbi shpresën, por ju lut Allahu xhalleshanu duke thënë: O Zot, unë nuk kam askush që të më trashëgoj mua, e Ti padyshim je trashëgimtari më I mirë. E Allahu xhalleshanu më njëherë e pranoi lutjen e Zekiriait duke thënë: dhe ne ja dham Zekiriaut një djalë me emrin Yahya dhe pastaj e rregulluam e përmirësuam edhe gruan e tij dhe e bëm atë që të ketë një familje të shëndoshme. فالدعاء أمره عظيم وهو عبادة عظيمة. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يغضب على من لم يدعوه. فلذلك أحبتي الكرام لنصرف هذه العبادة العظيمة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه وحده لا شريك له. وهناك مواطن لإجابة الدعاء، منها بين الأذان والإقامة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك عند نزول الغيث. والآن ولله الحمد والفضل والمنة نحن في هذا المسجد والسماء تمطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا نافعا برحمته وفضله وجوده وكرمه. Pra të dashur vëllezër, duaja e ka çështjen e lartë të Allahu xhalleshanu, prandaj edhe nuk guxon besimtarit që t'i lutet askujt përveç Allahu xhalleshanu. Allahu xhalleshanu hidhrohet me atë robët e tij që nuk I lutet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj le t'i lutemi sa më shumë Allahu xhalleshanu, e sidomos mundohemi t'i lutemi Allahu xhalleshanu për ato kohra që na ka premtuar pejgamberi alayhis salam se duat pranohen, e një prej atyre është koha mes ezanit dhe ikametit pas ditën në fund të ditës së xuma, koha kur bjen shi. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam thot pranohen lutjet. Prandaj ne teksa qëndrojmë në shtëpitë të Allahu xhalleshanu, jashtë pra bjen shi dhe është një moment I volitshëm që ne t'i lutemi Allahu xhalleshanu për çdo nevojë që neve kemi. فنسأل الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده ومنته أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك يجمعنا في جنات النعيم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمته وفضله وجوده وكرمه ومنته يا أرحم الراحمين. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا كريم يا عظيم يا حليم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وولي عهده الأمين، اللهم وفقهما لما تحبه وترضاه، واجزهما عنا خير الجزاء برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنتك يا رب العالمين. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، ردنا إليك ردا جميلا حميدا عاجلا غير آجل. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا حميدا، واجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.